on budget yi tupasingire itwe nka council tworekerera ibintu bingi no manya tworekerera ahabyamagara ntworekerera ahabye education tugaruka tworekerera community works hamwe na projects zindi hati twe omu education sector ebyo bwegese ntwenda gukora classroom kombeka classrooms aharubuyenje primary school hari mbarra stenos ntwenda gukora classrooms ahari Ruchenche primary school mbarra state house ntwenda kuzaka amatarisi twombekayo twatwayombekereyo enju y'abashomesa konka twatwayombekereyo nanga twatwayombekereyo classroom y'abana konka abashomesa tubineho kurara ntwenda kuzakombeka enju y'abashomesa ka matarisi primary school okompaho ntubantu taho amajumukaga ago ntubantu gongera mu division ejo yona abuko arwenjero tukatayo mu shomero hata classroom zitano rwakaterere tukajombeka twatayo na kugambira ngo nanka katoje tukajombeka twataho na kugira ngo ucishasha tukatayo enju y'abashomesa kandi twagaruka twateka biharwe muzire mu classroom twagenda twirukanga twata so very many schools za benefiting so ukwena yitu yonza kwahereza uko no munosi